Distinguished Vice President, YPF Abang Adar Deborma, Paimanda saja, ini di DWF Central Committee Vice President, Madam Sonita Deborma, Paimanda saja YPF Central Committee President, Agung Deborma, Paimanda saja DISF ini Central Presiden sini Hazrat Deborma dan tadi anggota sini orang macam pasal sini di Pramotha Semani Salo lek nanti sawai jadi wis ni jangan wasadai sini Simla Block Committee ni di Pramotha ni Presiden orang Sabdinmo YGMB ini Presiden Nilesh Deborma, TWFD Vice President Sonita Deborma, Borna Kore dengan hosting kerja di kami. Terima kasih akan kamu sejak berkorban ini. Ini